clear tu te chibai ule tun tum zirna huanga chuanin St Paul's High Secondary School ina skula zirlai le zirtir tu chanem takina tun kumin August ha United States UN conference an zuktelna chungchang bi chianna kan clear how don ani kabula hianin an zirtir tu August ha US zukal zirtir tu te na zirlai zukshrai tu zirtir tu pathum an chua an mingi kan soidia dia tanga kadingla ma chu hi mislal thomoi ania tin ka veilam ka dot cha chu hi mislusi ania adot le mi hi mis ram engi ania ni hi St Paul's High Secondary School a zirtir na thokmek te anni ama saberin mis ram engi hi kan zo tanga kumin August ha kha foreigner te in lo zukal ti ka kan shia chu mi shia chuan engi muni an zukti te reng ni zirlai engi mo zat ka an shwa an ti box si chawa voina in school a he kan ron kal tawang wanga engi ni in zukti reng zirlai somli chuang zet ka in kal ti te khan soya le eng program nge ni ti kamin han shilte kalome kan zukal chana hi Model UN Conference antia naupang te tana UN ina conference an nei chin dan ang taka zukti chinna angkha ania chu IIMUN antia Indian International Model UN Conference ania he chuta chuanin naupang ten ram shang representin tin kemani India ram chung mai ni lo ram pon na tangte point foreign atangte po in Zirlaite khamia khanin conference mangtur khanin anron kala omzia bera chuanin UN conference anei ang tak khan no pangten anzuk tive anzuk zirve ani chuanin ngoiro ta khanin eng huna tak khanin zukal engjingin zuk thang ti le khoi muna tak nge we san ti khanin in zukal na lai kha kan she chak ale August ni sawm pani kan chua ka aizol atangin te chuan nisari kan zuk chama amasa in Washington DC nikhat kan oma te chuan New York kanin swan pheya te chuan khutilai UN headquarters khwanin conference chu kan mangta nithum chung o ania khatilai te kha le alom ome kha I zirlai chanem tak mai khan zukal ti kan sha engza chia nge zukal ti le akal za zirti tu ashwai tu a guide teacher anga kha chu kan han soi to ta I mis thomoi hi kan zot vele thunganga I midang te tan hian kalvena school hemi in school chau ni lo in school ina invitation in mudan ang chi te in kal ngot thei dan te kha minan shiltel nga la zirlai engza nge kal ti le in kal ngot thei dan kha I zirlai min thlir tu I Mizoram chung mun sang min thlir tu te po hian mi enge ni remchan na ka an nei ve theim ti lai te bo ka sha ta chak omtlat hole lo mobe tunchum UN conference kan zukal hian ke mani school atang bek hian naupang somli panga kan shwaya ziti tu ke ni pathum nen khang kan dita pol ko pol som bakhale som pani atang tin an ni noka atel thei tur kha ming inpek tur kan ti ata tang chuanin ka hangkal ta ni ti chuan he conference hianin mun sang atang nan lokala naupang ta na zong chang tha khop maya acha em anwam boka exposure chata kani chumei baka annung chang shim eng angin nge ram dang wi ti an lo nuna eng angin nge hunan lo manchin zirna an ngai san dan te po an ta na cha em in kan sha ke ni chuan ti chuan ke ni hianin invitation hi bin kan donga Indian International Model United Nations antita ani chinami stram engiron se angkhan hi chuan New York ka Indian Zirlaite hi an lo buat se ni ni kuma changkhan kumsang ni som poro ka changkhan hi an lo buat se chana ti chuan kumin hi avoin hi na ani tun chum avoin hi na hian kani school hi miron som ve te tata invitation miron pe miron som chan hi kan she cha lowa hi ti chuan tel turin kan lo in buat se ve nok nok ani chuan school dang tan po hianin azong chang thlak tela cha acha ema achan chu china ka soi angkhanin inzirna chata kania exposure chata kani kan ti to kha ti chuan invitation hi mu kher lo pu in an headquarter hi Mumbai la mani Mumbai a khwanin azo theya tin MUN ti in Google ate po a search theve ka tyang khanin anga event thereng ani chu
le alom ome e kabula hian Miss Lucy guide teacher zinga mi kha chuan hi nge ni hemi program an kalna program hi amodan kan han zot vele do ni we have heard that you were among the guide teachers who have gone for that trip, that study tour, right? So how do you find this program? We find that the program was very educative, informative, and our students have got a chance to interact with other state children, and they were discussing about the problem and how to tackle the problem, and they were always searching in the net also. They were discussing the politics, and they were finding solutions. They were discussing about the problems and the solutions, everything, and we found the children were always busy with their discussion. It was very informative, very good. They enjoyed it. Okay. Thank you. Miss Kanin ka I naupang te point an inge ni nuaman tia an lok puya har sat na chang problem an nei te po ka solution akha inge ni a problem kami har sat na sut kian da na kha an zir ngal zelani ti te kha suya katiang kha naupang te tan po experience ton shiat nge ni ten theng hil to lo turan dam chunga tan ani zia kha an soya naupang te an van nei kan ti ran zirti tu thatak tak te nan kai shwaya zirti tu te kai shwai na tel lo chuan in naupang te hian nge ni kong thil thatak po ma sela ti rotlin tak tak then lo heng an zirti tu pathum ashrai tu te chunga hianin I lom thu kan han soiphot ni sela an kan le zel na tura po hian du sak na kan hlana voina hianin hun thatak min pe ka wang hianin in zawai chunga lom thu kan se ni kan lo me ole tu na hianin kabula han zirlai do om deu anding khup maya ani ho hi nichina I kan zirti tu te kan gom tak atang kha kan she ome I USA nge ni UN conference an zuk attend ani ho hian an zuk tela an van nei kan tia ani hi nge ni Sabram returni te po kan ti thayang chu ani ho hi voina po hianin an thil ton shiat sang te kan han zo don ani I hei kabula kan hunga ding tar zong hi kabula thu te nen hianin I group khata oman nia an group om na chu kami conference an zuk kalna khanin General Assembly an omani ti chuan I kabula chute kavela ma chule kadingla ma chute hianin an kaldan tlang pui an thil ti tlang pui te khamin shil don ani I mingte kadingla ma mi kan zot masanga I mingte I class za te min shilanga chuanin I in zukalna khan General Assembly group khan I omta tro cha engi in zuk ti ber o chumi ma chuan ni engzat nge in conference hian o ti kami an shil don nya o le iming te soi zo o kaming chu kashwin lama somi ni class 10 zirlai kania I kanjukal na kan attend conference attend hi I nithum chunga o chuan chuanin ni thum chung kha o ta General Assembly bi khanin ni engzat nge o engtyang takin nge khalai kha hunin mandan kha opening khan ani masabera hang kan manga chan abang ni kha assembly shang hang kan in chen jang ta ni chung o ani do ber mai omzia chu opening khanin nangma ni General Assembly ringot ni lo group dang te nen zong khan avain in omkhom ti na ni mo ale ti chuanin ani ka velami kan zot vele nga mingte a class te soizo I engtin nge ni General Assembly in atena chuan engi inti berti kha kan she chak clear tu te po in an she chak don chu coming to Angelina Peklu ni class 9 zirlai kani kan UN headquarters ni kan ni na le ni thum na kha kan committee nei ber kan ni ber chu na chuan chumi General Assembly committee ho chuan General Assembly worldwide problems ang ho kha khatianga issues te solve theitura country shang in an ngai dante an policy te an solutions te kha kan present ta chu ni de berme chu ta chuan chu in thu rel shang chan ami kha kan zot velenga aming te soizo worldwide problems ati chuan khovel huwa panga har satna kan nei kan har satna kan problem shang te kha solve tur khan ngai dan shang kha lo lu ta chung te chu enge ni worldwide problem khovel huwa panga har satna kan to in zuk rel chu enge ni ke ni hya kan lo she ve cha kan solve thei ve te ni ani do na ngem ti te kha oi ming te soizo
Coming to Victor Lomsang Zwala niya Paul som Zirlaite mek kania. Tuna General Assembly a hizuan kan discuss ber hizu tun UN Security Council permanent 5 members US, UK, China, Russia le France in an veto power hi an mangswal nge mangswal lo hi kan discuss a chuan country shang kan represent ta kami mani country mani ram kan represent how problems how kha tarlan kha kan tuma chuan adang lian le deuh chu India hian Security Council a permanent seat amu hi aremangem ti kha kan discuss le bokani chuan chung chu in soi ho ta in ting resolution in thutluk na anga kha enge ni ta le chung ho wa chuan atlang pui veto power kha chu ram tamzok chuan an mangswal an tita khami kha khami tan khan resolution an manswal lo nan tia a veto power kha ti nep dan deuh kha an rota chuan India Security Council a permanent seat lampang kha chu anin decision an siam thailo khami a kha chuan tuna permanent 5 a hian a then hian an supporta mase China in support lo ta chuan countries dang Germany tiang te hian an support lo le ta khatiang kan conclusion a kan ron kal thailo tina kha veto power chungchang te kha India ramtan hianin ingeni UN Security Council a khani member ngeta ni ve them ti na lai kong te kha an zuk ngai to an ngai to na ka asang man thil zuk ngai to kha heng zirlai du om tak te hianin khang ang veto power chungchang te inge ni khovel kalphungina khovel akal swalo na tura khovel arem na le muana om na atan po khan an thil ngai to khan honga zuk nei don ti kha sha ta a chu India ramtan hianin khami UN a inge ni permanent member ani ve theng member ngeta ni ve theng ti chungchang so an ngai to na kha sang khop mai heng laya kan lo ngai to phang ni lem lo kha an zukal na khan kha ton sha dan zuk nga don khop maya an hlok pui karing hai anunga ding zong ta po hianin enga mo kong tal chuan an hlok pui vek don ti kha arin oma helaya kan an chian te kan han zo an soi lo soi du riau nei te omem tunge ni han soyang ming te soi la Coming to Lerem Rati anya chuan class 12 Zirlaite kanya ka chante soi lo tlem te soi tour te po kan evia so ta USA akan va cham nai khan kan general conference kha UN headquarters a han kan va mangta chuan general assembly tak hi chu an dining hall a han kan va nei ta ma se thil general assembly lo chi sang ti tur kha mi te kha an tam ve wang khan mun sang khan kanin chen sang ta chuan khata kan va omna hmuna po khan UN chunga anin hialna an debate ang chin ang tak te khan va chan chwa te kha kan va tum ve ta country represent chi sang te kha kan nei big cheu ta chuan khami debate chung tak kha chu ni hi chung kha a ta chuan khami zo kha chuanin UN headquarters a khan tor kha kan nei ta chuan a chung vel kha guide mang khan guide nei khanin mun sang ha kan vatlo kwal ani le lom omeka remratina ron soibela khamilo soibel du nei kan anung mi te ka du kan zot te ang nuamin ti ema englai khange nuamin ti ber kan ti te ang Coming to Lerin Zwali niya class 10 Zirlaite kaniya USA kan kal khan anuam ka ti emma kan mun kal na pyang kha anuam ka ti ma se tu sightseeing kan ne na mun Statue of Liberty kha anuam ka ti ber ke chuan ole lom ome midang chu ti kha kan zot bel to lo me nga group danga kan la pakai le zel do na chu wang chuanin kan hunte atai deuh lexia voina han hun that tak min pe ka vain lom thu kan soi hi an hun chep takara an Zirlaite an zirlak lo line kan han ko pe ngania in zawai chunga lom thu kan soya in Zirlaite that te boti turin in zawai du sakna kan hlan cheu ne kan lome
ole tu na hen kana kabula hianin zirlai do om de umayan chu in ding te pon om hai ngamo za te anni hi UN conference a telzi ngami I Human Rights Council group pakhat anni chu group li kha oma Human Rights Council te Lok Sabha te General Assembly te International Press te an oma chungona chanin thenta chumi zinga pakhat group pakhat Human Rights Council member te tuna hian kabulanan an chua thenan dinga anni ho hi an thil ti te kan han zot vele don ni kading lama mi hi kan zot masanga mingte class na min shil salang chumin hu chuanin khoimuna tak nge Human Rights Council ho kha in zuk thut khom ti kha kan chak coming to Afro Puih ni class 9D kani UN headquarters kan neya a conference khazu chuan dining hall room bi ka khanin GA plenary khana neya HRC khachu a circle do lama kan nei a circle do HRC ho kha circle de ani apuyem UN mun khatiang han inhan kalta apui velo mon dining hall ti ang ringot te po kha apui le to ani eng ang vengi Mizoram han te khin tur siangem Mizoram chunga endina in school building te po chumi lai chumi ang vel chu nyang han ti tur ang kha vana pa hall te po kan tinge mi puishat lar tur Millennium Center te po nya I Hotel Regency nen sona in an vel karin Alenzo nga nge Alenzo chu ani vela inom na room bi kha mo hotel pakhat tiat loi ani chu chuan omna dining hall rengot po chu anwam don hian ka she top ka kalve chak top in kalna hian chuan I ka velam mi kan zot lenga aming te class amin shil nuwa engin ti ber engin discuss engin han re le han soi ho ti lai kha men shil vete le ming te soinga class nen coming to Michael hello luania class 9 zilai kan ya section E om kani chuan kan conference na ha chuanin kan thil ti tak chu mihring dingna le chan vote palzuti na om ti le I diklo taka ra be an niam ti ta kan zon turania chuan ram mi tam tak ong khom kan nia chu da chuan ram kan represent ta ke mani chu ke chu Central African Republic ka represent ta chuan Africa ram chunga me chiate an dikna le chan vote no ra bein an om ti vel te ha kan chui ania chuanin kan chui sa ha pe para kan jek choga chuanin I platform a kan va soi choga chuanin I midang nervous ka po ka se thathelo kan nervous to ka ani I thanda na lo she themi o chu ka shao an she thelo chu chuan kan thu soi kha andu zong ani chuanin andu lo zong ani chuanin I tian amana han an chairman hanin I zona right to comment le right to question ha I now to me zo theihna hunju apeta chuanin I an black card khanon choi anon tikanga join adudu ha athanga chon chumi da chuanin I zona min zota join ani lo pon I anon comment ta kan thil soya han chuanin I chumi da chuanin I azona zo amana na athang velo te hanin I paper a hen an zia khoma chuanin paper chu I miron pelea ke mani chuanin ke mani zia ka lo chan turin an mani bulawa chan le turin chu chuanin min pe ani chu anwam om mange katia I omzia chu a model kha inzuk inzuk tangta UN Human Rights Council an thut khom dan tak ang kha inzuk changti na ni ta tro ti chuani na pia le mi kha kan zot lenga ani inthil tia chuanin khovel huap kha country sang ai kha in ota khanga khanin khovel din muna han mishing dik na chanwa hi ra be ani na saem in resolution aka ka shechak coming to Ladam Puih ani at last 10 zilai kania join section D akom mishing tehi amakhop mea mishing dang tehi ra be na hian kan loin nam noi na save khop mea chu kan lo kan resolution siam ta chang han kan mu theya join chu thei top ke mani kha kan changa ram ti sang te ha join kan ram ti na han danglam na kan thlak them ti vel te mishing kan dik na min she chiang tir kain ena join asiam theihnan te kan zong ha anglo research ti sang te kan be join chumi achang chuan kan thei top kan suwa join kan ram cha han ma sona anglo kan right kan dikna shiat kan zir chia kan dikna te kha join chumi zu
tlang takin kan phauchhuah theihna tur te khan platform chi sang a om ti te kha kan zir so chu mi do zong chu ni Oi ta chuan hriat chak kala nei tlat human rights khami ke mani digna chanvoi hum hal thata ni tok lowa I kan digna chanvo min in ra be sak ne om chiang ani ti ka chu in findings ani mo ani chwa khami a solve da a solution a kha engtin nge I malak dan tur kha in han chop chwa dan soi thei ani em atopa hian kan chairman khan resolution ti sang sang ke mani a chaber te kha thlang chuwa chumi chang chuan a cha sha kha chu UN anua englo tura proceed tura chuan a thlang ta chumi chuting chuan kalpui zel tura chuan thlang ole aba cha em UN a in o ka in sul nu kha zuk om shim do na chu a tak an nge ni thut khom huna po khan kha bozui turin proceed tur khan an ti na ni mo levan ro pui em ani chuan kan nung lama ding te hianin soibel du nei kan omem tunge nyang you coming to Valera Klong in class 9B Zirlaite ani kuta conference kan so nei meba ka khan kan thil ti sang kha ke mani tan a hlok pui em kan conference hall te kan zu move thia kan va nei kan in ti chu wang kan nu le pa te le kan zai te chunga po lom thu kan so ni avan lom om em lekha kan zir thei na te hi kan nu le pa te wang ania tin zir ti tu thatak tak in nei boka shwai tu kha modu sakna enge ni nangma ni du sak em tu che uzir tir tu anga ina shia kha in nein van nei kan te voina hianin zirlai chon om tak ni zel turin in zirlai te thadeu ti zel turin du sakna kan hlan chowa nu le pa thu oi ramta na chorna om la ni turin beitang tang cheu ti kha kan du sakna kan hlan chu voina in zawai ni hun chep takara hun thatak min pe ka wangin lom thu kan sei ani Zir zelin sam zelin Mizo